Salam alaikum téléspectateurs Jama TV. Salam alaikum tout le monde. Ande kadi miru ke fo mo bay mo inde mo yetore mo. Mi anditi non voilà animateur Jama mom préféré mo on ti ko de ko plateau mondo ko Jama TV. DJ Yaya, l'enfant béni de Guinée Conakry 224 variété musicale Guinée ndidi ngandi kadi ka. Voilà ande kadi me ngadi kadi nouveau programme go kadi. Voilà, nouveau programme on Kadikono. Avant tout d'abord, je vais saluer aussi à toute la communauté guinéenne parmi nous. Fendoni won bedar de men fendoni partout derrière aduna won tibe extérieur Dakar, won tibe Kaditon et Guinée Conakry won be men si vous defendo et kala ko won tiri wi poul wi sénégalais won wi kala faut ko won tiri fendoni la weltanion jarnion aussi kadi. Mina toujours kadi mi torono alla kadi won tibe ko obitoji alla imine be ko be wali donc kambe kadi yitto activité ji mabbe wontirbe kadi ko prison ji alla yaltina be ko be woni do be yilto kadi activité ji mabbe inchallah ko dum todi de ngala sinatun e yaay de ten émission yuro den jama wonbe men si vous defendre kadi auditeur auditrice on fo acaka téléspectateur be men fo acaka DJ ya weltani ke photo parce que voilà ko non subi émission mongo Guinée type 224 variété musicale di yo ngandika sinatun mi weltanto Pita ben fo voilà parce que ko esira bien kambe kadi be weltana be telimi le ben kadi me acali be timbi mani na be ben talaba ben be labe sare kambe kadi be juntu men fo kadi no weltana sinatu animateur jomo o tikadi animateur jomo ande ko no ngaddeni on ko émission kadi goddungo ko ben dako ko recherche parce que ande be recherche no piji bus ko tawata carrément hande mi wawan fi'ina deni do ko welta don suba don kadi dédicace ji monni men o kam jon non kono wonde fuddorade ko taw jama mi ham umpa si tay fendo ni be like taw ko live ko page ni fendo ni mi weltanobe mi souhaite be min kadi yo arou vous êtes de bienvenue sur votre émission Guinée Type 224 avec votre animateur préféré sina tu ngande mi choisir do émission go welu do min joni e yaay découvrir une clip taw clip goto be namo kapi e yaay ndaren taw kapi après non arten kadi non joni lando den question ji e débat ji ni ko doa hondum doa den wadde débat parce que ni jama fuddi ko commentaire de sinatu mi weltanto lama ba fendo ni kankadi mo fi vous den fendo ni en direct e wondo men si vous de ben fokadi no weltana joni e yaay ndaren découvrir taw o clip do après arten kadi ko plateau men ka men Ochalanda na welana o cappuccino Conversa e fungi call Haina bao mangongo tome matama Tona jungo mangongo tumbo jama Wala fuka gido anda wa jama Ide temi mantoro mier sirtama Baby girl kontu wela tala Wolan talan kono wala nola Osubi ke ma antum holo ko gigol Mohini mafeno tampuda ko gigol Mopia mayena mafima ko gigol Osoda ni majonki epade ko gigol Temo gitemade Udu no pimadi wata kento aye goto O anwoni goto momihidi gerata mi auta Yata mi wadata ko feu jodali Angi minge ngabata si alla jabi Mi bato mami moles mi do di mami no defi mi nanu hito mango Nana hito ango ahira ta mi songyo mi hira ta songyo da Baby girl kontu wela tala Wolan talan kono wala nola Osubi ke ma antum holo ko gigol Mohini mafeno tampuda ko gigol Mopia mayena mafima ko gigol Osoda ni majonki epade ko gigol Hola nanko fala da ko ni kongo bernema ai siko kodere mina bete mema siko lerundu michipina endo da mi wadad na fo ko neurema hobe dar ni vila
figi gol wobe jonni mbudi figi gol wobe sodi oto figi gol wobe yeko anda figi gol Gigolangol koni misimidi lani c'est la fin de ari e woliminani pono misali po ambura nimi baby girl kontu wela tala wolan talan kono wala nola musubi ke ma antum holo ko gigol o ini ma feno tampuda ko gigol Pia mayena mafima ko gigol Osoda ni majonji e pade ko gigol Et voilà, toujours voilà, on a dit qu'il est pour faire donner petit on fait donner fait du buzz maximum faire donner hier abonné donc dit que compte YouTube ma ko kan kadi fait du buzz maximum fait de la côté Guinée Conakry sinatun kadi weltan to mo kan kadi parce que mo suivre de émission jimeni chaque samedi kan kadi mo weltana kapia Inch'Allah, courage mon frère, ça va aller Inch'Allah bientôt ko andanda vraiment voilà ko artiste be go tu donc parce que dundo yomba parce que les Togolais sont imita sont côté slow an petun ko wadi donc machallah kan kadi programme makono là-bas no foti sinatum kadi e weltanto wonbe fendoni si vous de menni ko page Facebook Jama TV on faut on weltanto me weltanto Mr no ko pay ko menni quoi ko teli moment sini merci à toi merci voilà Sen Guinée merci à toi merci aussi kala wonde me si vous de fendoni ko Jama TV do et mini partager et liker yo way men kadi si vous defendoni ko télévision du monde ko de ciudi fendoni jama no jodi ko ciudi fendoni dara merci beaucoup mi do kadi go commentaire kadi min moyna Aïssatou merci à toi aussi en kadi weltana mo photo sinatu kadi mi weltanto kadi be ri 19 ben angle 14 fo be weltana patiano don chéri koko an gido ango kankadi be jodi don fendoni be darde la fendo en direct kanyo e kawrabe amben nenirabe amben kambe kadi be weltana moƴƴo merci beaucoup kadi be gongore masi ben kadi weltanama comme Idrissa Borto la famille Poupée à madame Diallo merci à toi merci aussi à Jariou merci Zeina merci aussi à Fatmata Khadija merci à toi merci Fatmata Diara Lugumana et toute la famille gongore masi fono weltana on jarna merci beaucoup nenen kadjetu dalaba kambe kadi be weltana jaray merci Mohamed merci kala wondo me fendoni suivre yo weltana photo merci beaucoup Yama ton kadi e Dalifor kan kadi mo weltana photo sinatum en continue émission jili mi habite kadi me Grand Dakar men kadi mi aji tital fi mabbe parce que Sadio Dollar wa soufu pont merci à toi Ibouté Max Diallo Khadija Natou Bobo ma leen di béggee bu baax a baax di leen naan émission bi delluwaat nañ ñëwaat nañ ci plateau bi di leen béggee bu baax a baax sinatum ndaray kadi programme ji kadi ko tawata ke jama wawa noddude contact tude numéro de téléphone on leton toro dédicace ji be fala di me wadane me feƴƴina ko dowa no feƴƴinere de on ka ko non doade wande ka après arten kadi weltano be wakambe be gorbe no weltana Mr Alimu ton e ngor tokora baba merci à toi merci à Mounas Diallo kadi ton e ngor kambe feddo de suivre de Aïcha kan kadi mo weltana Fabien fo no weltana be telimele chonchambe fo no weltana fima be fanda parce que voilà pay ko mabbe ko noko der plateau ke no ganda et merci Guinée 100% merci à toi fendoni e yaay découvrir taw clip Saifon Balde kadi yaay suivendo clip Saifon Balde après fait numéro de téléphone non donc téléphone direct yaay découvrir clip Saifon Balde après arten kadi ke no ganda ko Saifon Balde ka mi do yiduma merci tama ko ner Jama TV on a dit on yika fendo di menen ambiance fuɗɗi ke nder gataw mi anda non onon kadi fendo ko no wontiro ngone cuuɗi toon sina noon poɗodire ɗon naɗon ko no men minon toon ka mais merci beaucoup aussi
Asi Media, merci à toi aussi quand tu weltana mo photo parce que émission il faut me suivre de machallah quand équipe ma comme faut voilà weltana ma Mr Hamidou et kanyong si radio sabi be faut be weltana merci beaucoup aussi à Sister Sophia quand kadi mo weltana Sister Sophia Top FM Dakar, merci à DJ Tcherno Barry, merci à toute l'équipe de Top FM kadi faut no weltana, merci beaucoup. Restez pointés, voilà votre émission Guinée Tube 224 variété musicale du Guinéendi yong andi DJ ya oti kadi ko plateau parce que yong anduno yo wotuno nande hede agre émission ji DJ ya ko radio ji ande kadi mi wotani plateau ko jama wato suivre dem fendoni en direct yaade tenta appel taw assalamu alaikum assalamu alaikum on jarama nala to DJ Aya ça va kanko tigiri ni addu mi ko di zaka ça va yetu dala no marsude alhamdulillah yetara lo buya inde nen ko onno Seba Hakil Boy Seba Hakil Boy Medina Rue 13 angle 6 Rue 13 angle 6 on ko quartier ngan kunno ouais ayde mawdo ko nono welde Rue 13 on yetara lo buya yo nangi tele on ni fendo en direct ka ouais ayde awa Seba Hakil wala nan non goddum ko dédication mo falda do mokke go mo mokkata okay awadi tawde mare no fotiri ko ayno bon ouais mais ko random son Saifon Jukendo. Saifon Jukendo, hein? Jukendo, ouais. Jukendo, ala problème Johnny sale jabi mo kama dédication ka. Regna africana. Yo kana mo ombo. Okay. Mini ya kana mo ombo. Bon, Medina do ko. Medina ko ko ka. La mafia on fo ko do AGT Vision. Okay. La o Milk Top Record. Top Record, ouais. Voilà, et DJ manager en quoi Ousmane Balde quoi, you know. Manager ma Ousmane Balde aussi. Okay, you from Gambia? Okay, no, from Guinea-Bissau. From Guinea-Bissau. Yeah, okay. Ala problème. Yeah. Okay, John wakata. Okay, big love, yeah, ciao. Okay, merci beaucoup. Big Nobaya. Hey. Okay. Merci beaucoup. Merci Medina be fo be weltana be kambe kan be suivre de me fait donner côté Rue 13 angle 6 quand kan be weltana photo. Merci beaucoup aussi je veux remercier aussi quelqu'un aussi goddo kadi mo wanda dawra mam mo walitade lan mo protéger les projets ji andi fo kadi so yi voilà DJ no wadi ko wodi no borni ko laba e plateau ji de ngandi ko 6 avenue rewi do 6 avenue chaque émission DJ ko kanko bornata DJ e kanyum weltano kadi DMD et choc tok e Mars Tilel DMD choc kankadi mo weltana photo. Merci beaucoup aussi à Lumba Yara choc kadi kankadi mo weltana tom e Medina yo ngandi voilà be ni lan DJ tonci di falda bornade émission ji madi fo armi bornete awon yaade tenkade goddo go kadi allo assalamu alaikum. Alaikum salam. Wala sister ça va na la ton Ça va bien. yetu dal to nous voix ma on seda bayna nyawli voix on ka On nous fait sina menen dara do si tay feƴƴira men jang indene kombo o Fatmata Diallo. Fatmata Diallo ya noddira men on to Fatmata Diallo yo darde télé ni ko direct ka ko télé on danda men darde ni ko wakam no laabi ka mo laabi ka no laabi aw meden takko mon do ko wakam do men kan men wodi nan Ok, Fatmata, ko mokkata do dédicace? No wara e meden nandi don Habib Fatako? D'accord, ala problème joni me o kama Habib Fatako, c'est ala jabi. Ok, Fatmata. Ok, d'accord. Merci. Merci me wakam ben kadi o ngandi voilà. Meden ko dan fendo me jodi ko re danki mon nan. Fi o ngandu parce que télé on ko do woni wakam c'était ensemble. Ko do min jodori inchallah are joddo fije jalen kero nganda cité ensemble ononge Jama TV toujours mi weltanto kadi Mr comment dire que Mr Lamarana merci à toi aussi Lamarana ba kadi mo commentaire de fendo ni ko page Facebook weltano fo fendo wonbe suivre de ben en continue kadi yahen dédicace be tori ding joni parce que no wodi tori no do Saifon Balde parce que nane me wadi Saifon dum ko kono non me yiltita kadi programme yi parce que ko Saifon torata o e yaide tentaw Saifon Balde après kadi arten kadi ko plateau men minen amen fije jalen kero ganda ko dum en noddi don nodde ko appel fendo ni ko téléphone nodde toro don dédicace di ka ono nge DJ ya men
Saifon Balde Keran allo salam alaikum allo Rama on fo weltana mo photo bay ko joma jikke innaka Saifon Balde yimi dum don kadi joma jikke jarama voilà ko do non ko inugol ko jama fo weltanama on jarnama photo merci beaucoup à tout le monde aussi on fendoni si vous de même fo partout fo weltanama parce que mi wata inude odo mo be jonno mo jungo mina assalamu alaikum ko mini assalamu alaikum tout le monde merci beaucoup aussi à tout le monde merci DJ Bella Johnny kankadi mo weltana photo parce que fendo mo si vous de même ton et Kédougou fendo mo jolori ton DJ Bella Johnny, merci à toi. Hein. Merci DJ Wizkid kankadi mo jode reton et Sevi Kotan be fo no weltana be jam nyaajo ben kadi no weltana merci aussi kadi be wonti beton et jam gan jaksa Mr Prince Mouha kanko kadi mo weltana photo parce que voilà kanko ni pao DJ ya kanko ni fans club DJ ya kanko ni hore jom parce que machallah mo kankadi mo tambiti no Mr Prince Mouha merci à toi équipe DJ ya fo no weltana kambe kadi sinatu Bien, moi, dédicace aussi Aïssa Koundara, Tong et Medina, Fas, Kankadi Moweltana, photo. Merci aussi Djenabou Diallo, Kankadi Moweltana, Maya Diallo, merci à toi. Merci Fatmata Binta, Kankadi Moweltana, photo, Tong et Medina. Mais Medina, ben fo Moweltana. Et aussi Kadi Moweltana, ben Grand Dakar, ben fo me Tchale Goto, Mr. Père, Goko Grand-Père, Mr. Alpha, équipe bon fo, ki. Wa Renaissance de Grand Dakar fo no weltana kadi mi do tay appel on allo salam alaikum allo voilà on kadi ni mes ni fes voilà parce que yama atie bipu gongol quoi yete babe atie bipu yandi kon ka ura bien ici ka voilà mi da bipu quoi nodde way no de tono non dédicace mo fal don wokadi mo kan voilà et sina tung weltano jama fo wonbe si vous defendo ni wonbe kadi soutenir de DJ en sponsor jidin kadi meden landi on aro hoton ko télévision mondo voilà on raisi ko DJ ya waton sponsorisé are wada on émission programme du mondo sina tung e yaydo sport événementiel parce que événementiel no do arde do rahu prot Inch'Allah yaay publicité on kadi arten ko plateau men do joni kero nganda ono nge DJ ya ko Guinée 224 andon ko no fendi Diamond no arte kadi Dakar kero nganda men dar découvert publicité on arten kadi ko plateau mon Diamond mais du jamais vu au Sénégal. Rahou Prod revient avec un événement inédit. Diamond Platnumz débarque à Dakar pour la première fois. Diamond Platnumz débarque à Dakar. Samedi 4 juin, à l'esplanade du Grand Théâtre, Dakar va vibrer au rythme de cet artiste de dimension internationale. Diamond Platnumz débarque à Dakar. Diamond Platnumz, en première partie, Samba Posey, One Lyrical, Woozlo, Marouja, Orphy, DJ Dollar et bien d'autres. Billets en vente au Saveur d'Asie Bourguiba, Pizza Time, KFC, Rapido, Restaurant Le Bazov, Facebook, EasyTicket.com et Tiu Tickets. Partenaires, Nescafé, Premier Bet, 2STV, Immédiat, Trace Sénégal. Entrée 10 000 francs, VIP 30 000 francs CFA. Infoline 221 78 604 59 59 78 604 79 79. Diamond Platnumz à Dakar, le 4 juin. Un événement à ne pas manquer. Ouverture des portes, 21h. Concert 100% live. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, Rahou Prod Kankadi organisé événementiel Ndiano, Tong et Grand Théâtre, Esplanade Grand Théâtre. Voilà, yongan les gars. Sinatung le 4 juin, Inch'Allah, Wotogoto Toutou, Diamond no Art de Dakar. Yongan di Diamant Koni, sponsor di ma aron, fait une programme du monde, émission Diamant. Sinatung Kadi, yandi fendoni fans be Real, ben fendoni Welti. On te ve Real bentao, parce que Liverpool, be menda, qu'on nous fait un des programmes yari quoi. Ben non, comme c'est le meilleur gagne quoi. Voilà, weltano kadi fan be kadi Liverpool be fo kadi ina be kadi courage ko arata kadi inshallah Allah wada fendo be gagnon kadi sala jabi be Real ben kadi on weltana ma photo parce que voilà ko menen woni Real parce que mayo nganko mejitu ko baawo ko wadi siratung men continue émission toujours yo way no dude men ko 78 ans voilà yo way no dude men ko 78 waden délicat ziling ande ko non programme parce que voilà mi de teedo assalamu alaikum. Allô. Awa, wopbe gono arde bi paga yete babbe. Awa d'accord.
no demen directement to don dédicace après men fait un programme di ande ko dum programme di on est fait de Dakar Sénégal donc voilà toujours vous êtes votre l'émission Guinée Tube 224 variété musicale guinéenne avec DJ Ea l'enfant béni de Guinée Conakry. Merci beaucoup aussi l'étudiant bébé fo kadi no weltana étudiant be guinéen be wontirbe do Dakar Sénégal fo no weltana Mr Elhaj Abdoulaye kankadi voilà ko étudiant be wonbe Dakar do. Merci aussi à Fatmata Binta, c'est ma cousine à moi. Merci à Halimatou kadi kankadi ko cousine et Aïcha kadi étudiant be fo ka metchala madame la présidente kankadi mo weltana toujours Fatmata Binta. Merci à toi aussi, Ankadi, Kankoy Modi, Fo, Kando Meltana, Mojo. Il était appelé, assalamu alaikum. Alaikum salam. On jarama. Jantu nalato. Jantu yetu dal alhamdulillah. Kono no welde. Aw émission ji no yaade normal. Ah, mashallah, ko supporter Real kede. Aw ko supporter berango Liverpool, berango Barcelone. Ko Barca be Barca be ni. Ko be Barca be. Ah, mi andi ko Liverpool fa long, kono ko Liverpool forando. Ko Liverpool men farando. Awa ko duno forado to Real arbe Pierre Real de wotere. No, ni non ko ay sanction ni ala. Ko duno wa kere dédicace ko to wontino. Ah, me wakam ni. Ah, wakam. Ah. Kare ko télévision direct wono ndarde men. Men ndarde do telon juste. Ah, men ko hore danki mon do men jodi do nang. Ah, inshallah. Ok, kere dédicace so mo falla do mokke. Why mi kan ko sai fon boy mi falno wanno London sedo. San boy. Comment tu dis here ka? Exactement ko don tigin wa bo mo sole mo ko muno may dina ba. Amo ben problème inshallah malay may leg say phone bi inshallah. Ok bege na ga yep ba nga ci ken. Comme taw ko ta mo taw say phone. Comme ko ta say phone parce que sina do samedi ko welata de wol. No ko madanga no wali takando. Madame ma. Ah. Allah andi ko célibataire ko jege na won takko ma mawdo. Non, il modo. Ok, d'accord. À la problème, Inch'Allah. Ok, madame, on s'en jabi. Ok, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Johnny. Mais wakam, beltanama. Ouais. D'accord. Ok, kankadi motorino, voilà, Saifon Balde. Wakam, kankadi wontilika. Et merci, 78, voilà, 116 ans, 82, 38. Nous donnons comme une fin d'année en direct, que Jama TV, wakam, c'était ensemble. Voilà, notre demain donc kadi wadon dédicace ko ka keronganda et sinatu e yakadi ndareng clip Habibou Fatako abataw. Allo, salam alaikum. Awa. Yete ba beng. Fi Allah, hay son wadi la rappel ma mi nodde onak. Allo, salam alaikum. Allo. Allo, oui. Anjarama. Nalato. Jantu yetu alhamdulillah. Ok. Inde na yetu rende. Adja Mariama Rebeuss. Adja Mariama depuis Rebeuss. Awa tu Adja Mariama depuis Rebeuss. Kono yo darde tele on ni fendo. Awa Adja Mariama kono yi don tele no labi poska. No la poste. Awa ko pay ko mon ko ni nang. Ya patse. Ok, Adja Mariama wat don dédicace mi dara. Oh bon, Saifon Gigol. Saifon Gigol. Awa hande Saifon no ko Sudan de. Ouais. Ok, Gigol, comment on a coup de Gigol? Bon, toutes mes amies. Toutes mes amies? Ouais. Bye. Merci. Samedi, on va le temps d'avoir. Ok, dédicace, car. Oh, Adja Marama, ni mes ni fes. Voilà, ben Rebeuss ben kadi no weltana voilà. Andi DJ ya ko Medina Rebeuss Fass gel tapé à Grand Dakar à Grand Yoff ko ton je aka. Allô, salam alaikum. Oh. Et voilà, merci Mamadou Yero Diallo, merci Mamadou Yero Diallo. Quand si vous défendez de notre page Facebook, merci à toi. Merci. Allô, salam alaikum. Walaikum salam. Onjarama. Kombo. Asi Media. Qui moi, sister Asi Media. Granda, ça va? Ça va bien. Émission de. Oh, donc animatrice de animatrice préférée Ronnie quoi, sister Asi. Ça va Noël de? Là, ni comme Non, Aïde. Noël de non. Si non, Noël de. Jantu yetu dal alhamdulillah. Kono ida ki kirengum. Bon, émission de la fête, en tout cas dal. Machallah. Oh, merci beaucoup. Ya xamane yow sama doomu nday nga. Voilà. Ni ko ay ko ya la bu ay ko say. Bi.
Alcazar kilibon fal Dakar. Hey. Oɗo no ko giɗo Alcazar ni ala problème hokkatemo joni Salla Diaby. Ok, merci beaucoup. Merci Asi, merci à toi. D'accord. Merci. Minama donc kadi gros bisou moƴƴa parce que voilà ko jungo no welalam fima ko no welalam machallah ɓennamo sista Asi tong e mobile TV kankadi mo weltana photo sina tum kon yani ɓe signal gata o feno mi wala droit e nugol mo welalam quoi parce que si mo welalam koy e yaay dédicace jilin kadi arten ka ko mbo taw ko Sayfon Balde ka non ko Habibou Fatoko no woni torinoɗo Habibou Fatoko e yaay daren taw Habibou Fatoko on arten kadi a wonam ɓe fuɗɗike allo salamu aleykum allo allo oui jarama allo oui jantu yettude alhamdulillah mini alhamdulillah yettude Allah ko on boni mi Falju. on Falju d'accord ok ala problème Salla Diaby voilà toujours on continue arɓe bippayno woni tun quoi tu vois on continue tun émission après voilà etten yahen daren clip Habibou Fatoko après arten kadi ko plateau men onon e DJ ya yes kero ganda Habibou Fatoko l'enfant béni allo na allo oɗo bipayno woni allo salamu aleykum e continue kadi toujours clip on mais allo oui salamu aleykum aleykum salam on jarama ile jam jantu yettude alhamdulillah onon no yettude Allah e wontiri on toni un peu partout ouais ko ley danki ga ko nder bife la jegenani ko ley jegenani o hokkitire ɗon dédica e ndene gonno on no monsieur X Wakam monsieur X Wakam la fala kan ɗon clip ansi-crazy goto fotoɗo ansi-crazy goto d'accord inchallah ansi-crazy joni goto joni mokkoma nouveauté makko on ka inchallah monsieur X ala probléme Salla Diaby joni gol natugol ɗuman iw ko le jegana yako ɗuman voilà merci d'accord inchallah d'accord et voilà merci beaucoup sinato en continue équilibre on parce que Habibou Fatoko no weli no foti mais ndara en Habibou Fatoko arten kadi ko plateau mais wose famodiri guine fo welais voilà ko nder Jama TV allo salamu aleykum Maaleykum salam. allo sister ça va bien. no welde Jantum. inde ne gonno Mariama Diallo tokora nene konto wondiriɗa konto wonɗa Grand Dakar. Grand Dakar no welde to moƴƴa comme dédication mo falami okke Sayfon ngari jinna d'accord o komo mbo Ibrahima Yusufu wa Ben Brak Ousay Hassanatu Mariama Touba sama yaay suñu mama ak samay frère ak sœur machallah Mariama kontaan nañ ci yow bu baax a baax merci ak yow ok merci beaucoup Mariam à bientôt merci à toi aussi merci beaucoup ɓe Grand Dakar ɓen fof weltanama kamɓe kadi voilà parce que émission guila me fuɗɗi ɓe suivude men machallah ɓe noddude kadi machallah et merci à toi Mariama avec toute la famille merci à toi merci sinatum dédicace jiɗin Sayfon Balde hande 2 minutes ko nder voilà émission ji men ɗo Sayfon Balde sinatum taw avant Sayfon Balde e yay taw après découvrir un clip Alcazar on parce que Asi no torino Alcazar après arten kadi après arten ko plateau men abotomi de taw ɗo allo salamu aleykum allo oui nalato jantum allo
Ah, merci beaucoup. Ah, merci Nodou Don Joli. C'était voilà. Andy, on a émotion du noir na tout de quoi. Arrête de télévision. Machallah. Merci beaucoup. Kadi Tok Peña Choker. Mais Gongore Massi Peña Choker. Faux Noël Tana. Merci aussi à Koto Sidi. Merci à toi. Koto Alpha. Merci à toi aussi. Merci Mohamed. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, oui. Oui, salam alaikum. Alaikum. Allô, Jantu yetu dal alhamdulillah. Fendi. Ah, sina meden do men feña do écran ji kono yuno. Ah, bonne la ba. What I got there. Ah bon. Konto wono melo dirde. Sumo si wa ko si da ko. Se wa ko falla. Allo. Wadam Zaga Boy, foto do. Zaga Boy foto do ka. Ya non tira men gontoni. Ah, na habi ma jon. Konto wondani e der Dakar do. Ilange Wakam Cité Avion. Wakam Cité Avion. D'accord, inchallah joni Zaga Boy ara nan. Awana. OK, akira non dédicace. OK. Merci à tout le monde Voilà koni. Nodde waden dédicace kono non mi da nyawla day goto. Yaay taw ko Alkazayon sinanum voilà mi da après appel jidi ngarto be so jabe nano diji akado la dédicace jone yaay ko Alkazayon après arte ko Sayfon Balde parce que do Sayfon Balde to ribe Sayfon Balde no dudi machallah après Zaga Boy après continuer programme bi bon. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, jarama. Na jarama na la ton. Jantu. Jange jang. Alhamdulillah. Inde nang yettore den. Me jami me yete. Ko jallo yette to don. Yo jodi on to ni. Alaikum salam. On to be yette jallo be jodi. Allô, oui. Ça va bien, alhamdulillah. Min ko on to jodori don. Na? Min ko honto wontiri don ni fendo e der Dakar. Men on Cité Cap-Verdien. Cité Cap-Verdien. Awatun Cité Cap-Verdien on kane o weltana mo photo ko mo ko ton dédicace do. Omo men mo ofre. Me okani mo jeena wo to Cité Cap-Verdien. Cité Cap-Verdien jeena bu. Jamilatu Diallo. Bibe makko ben Ibrahima Sow e Mamadou Alpha. Me okani be robos be fo. Allo? Me robos be fo kane o kanama. Cité Cap-Verdien. OK, d'accord, inchallah. So on fallo. Wala Mariama Kankalabe. Mariama Kankalabe. Ne okani be ko robos kala jaaro bantingel. Jaaro be bantingel be fo kadi no weltana. Ala me okani bantingel fo surduma jaabe maliyabe. Be maliyabe ka. Malia lay fello, lay jangel fetel. OK. D'accord, merci beaucoup. Merci Kadi. C'était Cap-Verdien, mais faut Kadi. Toujours, c'est comme ça. Et il y a une dédicace Johnny. Il y a une cause Alkazayon from Medina. Alkazayon Fendoni clip ma kon Kadi. Machallah Fendoni cartoni machallah. J'ai jamais vu parce que voilà, Jama on Kadi m'a découvert andon Kadi kon artiste si altini clip kon maximum jidi affaire yarata. Allô, salam alaikum. Allô. No hande non sikki ko sonna bende minina. Yay ko Alkazayon arte. Rosi. Men ko Alkazayon kadi arte. Ti sérieux fala no on dit qui te mari. Gentola, na Timi yo ti jabanala. Bedo fo kambo anila ye. Digolango ko fima Minko antu wela tala. Mi wada tadui hamona no dala. Timi no dia no takila. Araminka mi ala ejantiwo. Ala mi jotu. Nende yante no hula tuntiwo. Watadaina antu sabku sudu ko yasi dewi ko antu. Gido kasudu gido kayasi. Gido kabende gido kawonti jiwo. Minko ambo nini. Minko antu mamudido. Jiwo. Minko antu mamudido. What does he? Allô, salam alaikum. Allô. Wow, DJ Yaya. Oui, kanko tigirini.
On way. Ça va, alhamdulillah. Ko Lamzo wondo Wakam quoi. Mr. Lamzo depuis Wakam. Ko chong oya kumpaji keso wadanta landon quoi. D'accord, Inch'Allah, kumpaji ka. Kumpaji de Wakam. Chong on de lang habi quoi, sina no di kam habi mata wa landon. Non, c'est Allah tasa kola nang. Okay, wadula. Okay, Mr. Lamzo, joni sala jabi. Okay, maun. Awa, resi kale don kumpaji nang, Inch'Allah. Men ko alkazar, continue. Men. Yentola, na Timi yo ti jabanala. Bedo fo kambo anila ye. Gigolango kufima Minko antu wela tala. Mi wada tadui hamona no dala. Timi no dia no takila. Aramin kami ala ijantiwo. Ala mi jotu. Nende yante no hula tundiwo. Wata dainan tun sabku sudu koyasi. Dewi ko antu. Gido kasudu gido kayasi. Allo, alaikum salam, ça va? Allo Yaya. Waa naka mu? Waa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax sama séeri. waa kay alhamdulillah yàlla na dem kanam waay. amiin waay. waay maa ngi kontaan ci sama séeri bi waay. non amul benn problème xoolal yow ñaanal rek ma am xaalis ma ñëw takkala ñaareel. waay inshallah. ok. waay merci waay jërëjëf. merci beaucoup. kooku sama maam booy la. allo. waaw Yaya noo def ça va yaa ngi si jàmm man xam nga ma la woon. sa baay léegi moom mooy loolu daal yaram. non sama nene ba yooyu. ama nene daa mel ni wuti nderga. salaamaaleykum. man noobu ma ko de dégg naa séeri jàmm booba la amoon jëndalu ko sa téléphone. ok maam booy amul benn problème naa ko gérer loolu du problème. ana sa doom bu ñaaw bi man noobu ma ko de jàmm booba rek moo ko nopp am mu ngi nii waxal ak moom. bul tax mu nangu si chéri. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam naa laay ma. jantu nee na yow ngi jàng. naa la tonfo. jantu yettude alhamdulillah. awa no émission Allah yo yaaru yeeso. amin mama. walla hewtude to yalla hewtine. allahumma